Jar uba pen kraw yarade en penrit, but jar uba penrit yarade en pen kraw. Komen ko para hatopi kwa ban long bakraw ne hatopi kwa ban long barit. Hatopi kwa ban long bakraw akmar kibriu ne hatopi kwa ban long barit akmar kibriu. Ka ega jingkwa jongpi. Ibarang iko ban long ki bakraw akmar kibriu. Ibarang iko ban long ki bakraw akmar kibriu. But ngis ngo tenar ban yos ngo ada kibriu ki kot yangi bakraw. Ibarang ngis ngo tenar ada kibriu kibriu ki kot yangi barang bakraw. Ngis ngo tenar ban yos ngo. Ngis ngo tenar ada kibriu ki borom yangi. Ngis ngo tenar ada kibriu ki yaro yangi. Ngis ngo tenar ada kibriu ki klang borom yangi. Par ngis ngo tenar ada kibriu ki klang yaro yangi. Kata gamut kajingkwa jongi kadai banlong ki bakraw parabor. Kajingkwa jongi kadai bang ilong ngikwa banlong ki bakraw parabor. But kawai ke jingkali atau bikwa banlong ki bakraw hakmat ki briu ne hakmat uble. Bonsin ngikwa banlong ki bakraw hakmat ki briu undai hakmat uble. Namar banlong ke bakraw hakmat uble kam jinjar. But banlong ki bakraw hakmat ki briu kasuk kam suk banlong ki bakraw hakmat ki briu. But kam jinjar banlong ki bakraw hakmat uble. But balai kam jinjar banlong ki bakraw hakmat uble. Namar ngiron gampan pinret yalade banlong ki bakraw hakmat uble. Bagal yesu haga gospel minta gasni ujisu ula on jar uba pinret yalade en pinret ab jar uba pin kraw yalade en pinret but jar uba pinret yalade en pin kraw. But kam jinjar ban pinrit yalade, kam jinjar ban pinrit yalade hakmat ki briu. Ta gadaw iong kam jinjar ban long ki bakraw hakmat ublay. Ban long namar ban long ki bakraw hakmat ublay giron gam ban pinrit yalade. Ogen ko homer ko para hatung is mukmen ayam ban pinrit yalade hakmat ki briu. Berkawa yes ngi ngala iyo kabai kya message ha WhatsApp berkalong kumne kalong ka basuk ban yap na kabenta ujisu kalong ka basuk ban yap na kabenta ujisu endrai kalong ka ba part ban im na kabenta ujisu namar kashimpor tangkin dia ban yap na kabenta ujisu endrai ban im na kabenta ujisu ihap ban yap man lak khanta bat man lakasni ban yap nak benta ujisu ihap ban yap ban im nak benta ujisu ihap ban yap man lak khanta bat man lakasni. Kata gamut rada ki terrorist ki ban minta hangne kibrio ki klamge how jisu kibrio ki lakintai how jisu kibrio ki klamge how play kibrio ki klamge ha ka balang kita rezeki rada ki wan hangne minta rada ki ong yapi ong yang ibaro rada pi klam kintai ya uble rada pi klam kintai ya ujisu rada pi klam kintai ya ka balang insa pinyar yapi rada ki ong yang insa ong rada abar rada pi jubab ngam kintai ya uble namar nga id ya uble ngam kintai ya ka balang nga id ya ka balang ngam kintai ya ujisu namar nga id ya ujisu takin sa ong rada pi klam kintai ngan sa pinyap yapi but kin sa pinyap पर किन सश्रीम था किंडिया को तां सान मिनट कटसान मिनट हरिन कटसान मिनट इन सया
Te ngin sim thang kin diat por ban yap nakabenta u Jisu nakabenta u blay nakabenta kabalang. Andre ban im nakabenta u Jisu ngihap ban yap man lakakanda but man lakasngi. Par kumno ngi yap man lakakanda but man lakasngi nakabenta u Jisu. Ngi yap man laki khanda bat man lakasngi nakabenta u Jisu abangi penrep yalade hakmat kibriu. Abangi penrep yalade hakmat kibriu ngi yap nakabenta u Jisu man laki khanda bat man lakasngi. Komen ko param bat pe tungin puson kindia rushapang ka jingim jong baro gari khoi. Pe ya jingim jong baro gari khoi. Kumno kelalong ki bakrao hakmat ublay kilale ayu. Kila yap nakabenta ublay man lakakanda but man lakasngi but kila pendrit yalade hakmat kibriu but aba kila pendrit yalade hakmat kibriu ublay wala pingrau yaki ba teko kamen ko parang langba ka gospel mitagasngi u Jisu udang kikai yangi baro ban pendrit yalade hakmat kibriu namar radangi pendrit yalade hakmat kibriu ublay insa pingrau yangi baro ini ro ya Jisu Christ